बाप रे बाप टमाटर बारे रे बाकी कोई करे कोई को बोले आऊ nama ki babu do meme no pala singa moniti kin warung buka sibino bitino rosa bulu mini tela pai mataka onan render ni boso bosan to tola dala kina fa meme ni musuna hey dala your whole village re babu do meme end of VTFM. Very good morning, Babu. Andra binaka the mic and Andra binaka lubengu Andra binaka tamana. Right, that's the way. That's the way. My kisimanda pui. Good morning. Andra binaka my keli baby susu bakalelei. Yeah. Baby susu bakalelei. Kuni lenga takan ni kuni ba susu takan anu mumbula na matanggalin draki bangu. Right gini. Don't let the rain affect our affection. Kongo milijukinan. Don't let the rain affect our affection. Kaya ko kilala ka ng bale-bale. Alam. Ako man nakasin kilay ko barong ang arin ba gini? Ama kali? But yan rabi nakatama kita sa barong ang chiko ng go ha bondo chiko na bus. So bondo chiko na taxi. So bondo chiko na motoka. So bondo bicycle. So bondo chiko na crane na wabu. Ha? Right ba gini? Yan rabi na so driver chiko na forklift ng onong go ira midnight chiko barong ang chiko kubikito. Ba pre ko ang do admiration tagirto. Very admiration. No, not admiration. Kwasando admire tagiro. Michael Simpson to ba tamen ha? Nay, it's two different things, right? That's the way you say it. Kwasando admire tagiro na sa baro ng chiko. Oh, at not admiration. Iron to daka na jo ba pero bab do na tamata. Chuko na babu, I got my stereo full blast in the forklift. I said no. Kung rongo na chiko na forklift, rongo na chiko na radio ni forklift na nakarong ulib na. Red gini. Ba pero bab do na singa na lutubi ko na container ngori ko na danta bat kina recho, numurecho. Right ba kere kuni ba rongo chiko na daka balita da di ko daka chiko na daka. Bimbi, right ba gini. But anyway, if you inside the taxi, inside the bus, good morning Ah, na. good morning. So nan driver ni taxi. Ah. To sa time sa driver chuko sa singa ray chuko na windscreen iliw. Ah. One beautiful girl sa sitting at the back. Right na chiko na small window full time na. That's why you have one accident just now, Michael Yapia Waimanu Road. Uy! Oro na taxi sa chuma. Oro na taxi sa chuma. Ba pero traffic jam ka I'm telling you. Sa chiko ikana gono fire na police kere kemnitorang sa lak chiko mango Waimanu Road. Kere dona traffic jam sa chiko ka na go. Or in front of St. Joseph Secondary Right, School. St. Joseph Secondary Primary School. St. Joseph Secondary Girls School. school na? Girls' That one, doon ang donga sa ikaya, rona taxi, Sa Chuma. asa chuma. Na. Kere na iran ng driver sa barong chiko ng konong ko. Kere, driver ba maluan ni? Sometimes this fella bus make it the taxi. I know this fella. Hey G385. Nandera bus, tomato loginda. Tuinambuli.
sa sengkai mata bangko sa lako bangko. Secondly, ko yung sando doon may tukuna ko lako ibe. Kero sa lingunci mata na balnika na iliw. Right. But kita sa sengkai boss ang ngono ko sa ngunci mata na balnika na iliw ko. Kero sa lako mata ba kero sa fa mata bangko. The reason why I'm not telling you sa lako mata na balnika na ko sa muri mai sa ko bossa. Kero rin lako talaga ini. Bala ta only $10 inside the pocket. Dari step take ko. Just like that today. Yeah. Go na remix Nimbula episode 2. Episode 2. Episode 2. Kita tal na taka ya episode 1. Yeah. Basic nga kita tal na taka so na remix. Nango ni ko remix Nimbula part 2. Atau pasal buli tu kau ikut patu. Just like you say nango na kenda do sure chikina. Lagu mai kana. Dan nangay lagu mana tamatang gore kenda sana lenga ni sindo na kana bat. Na batobo na. Kenda buli na batobo. Acha kita dos episode go kita lagu na somate. Kana kita lagu na somate kita lendam. Dona go na kita lagu dina le somate. Satu orang lebu nak kana rem. Lebu na ka kita na wanga bola le la damango. Korto Lala. Sambo sama nak sacu ko na labo lo mani wanga di bola. Kaya sambo sa wanga di bola lala. Atau pasal mai takaba. Kamu na nga laylay. Yawa na laylay. Ocha kakede kita sa takaba. Right? Ko understand taka Dutch Fijian system. Michael tell me kakede kenda dambura. Dambora. Nakakete kento dambora is small. Small is small. Ochi nga anggo rin gitu ka na may rin na madani banua Michael. Hirang na bosa may. Madani banua. Obek kem na niturang ka na maran. Balik ito libo na Indo-Fijian talaga sa lako na. Ladies and gentlemen, kem niturang ka marama. Navimbulu na raka na mga kaya. Mata kalin, mata kecil na kaloko. Sini na kaloko. Ochi nga anggo rin dunong to ker na matabubali. Kaya na donge let's maingin doon na ending doon chicken tapioca. Ana? Kumangay may hando. Maingin doon chicken tapioca. Nakama ko kung kayo po sabi isuren. Oh, mahen. Ang gusto ko na banggo mahen. Iyam nam salah lot kya ek kasira khay gos din. Natapos sa akin ang We gonna come back from the funeral only eat for one kasaba. Only come back for one kasaba. Barato ko sa bosa. Sali suma na bimbulu sa tangay may hando na chicken interview. Ayan na ni chicken tapioca na. Barato ko kung kayo po sabi mahen ba hindi. अरे यार हम लोग माइक खाली एक कसेरा खाए Wala ka doon na piece. only one piece के ना कितो ना लोग में माइक खाना बिना कहा कि कोई सा टुकु ना होची ना बिम्बुलुन तो लोग कोई बाले सा सेरा का खाना रेड बट की नहीं मैं ना remix में बिल्कुल सा patu Sa time sa turo man na ring. Sa doon ako nga ni bola sa chiko na ilabo lo man kay bosa tala wag ni bola la. but my gali going back to na may dongay may andun chicken tapioca ko sa turo jo mahen binagada ke koy sa tugun wikito isa watching na bimbulu dongay lay pangarapa singali buy wale na gini nalita mo na tamata sini understand ta kana duna chicken tapioca na pero tugun na kito lenduri tu kaya kata na ring kakire kito naka watching na Kay jual ka na chicken interview. kendor tu sa suraj chiko mele sumay mikito kana tapioca wala nga Mapre bau tapioca bat ke na chi. Ila tapioca chi borong binaka. Buka na tapioca wala nga well. Baba. But babu, going back to that. Kita na style kita sa chiko ira every time. Ana? Kisa sa ngay kini banabale ko sa kana one piece kasaba. Ngo sa bosa sa chiko tale so nakakara chop suey na kari na ika na buwaka na polsami kay kana bata. Oh, acha. Kita sa singira bosa kay leso tala man bimbulong kita may kana tapioca ng dalo na polsami na toa na kari na chop suey. Oh, sa libo na ma. Sa libo ka korto sa ron kita sometimes. Lago siya po sa tulak may nakana na chop suey na to. Ano ba? Lag talaman na weli na matinipan na. Lago talaman na weli na matinipan kay second thing too. The matinipan gonna be thinking sa. Time so sala sa bimbul sa saraw take away sa sulyo do kuro. That's why kita sa every time we put ourselves low. Sa chiko ira every time. That's not Roy remix, Michael. I think that's the Babunua, na? That's the Tobo, na? Right, man, gini. But it's part of the remix. Barat Part of the remix. baka ta bukan do so ko mo bale do na so mate ke lako ko yung present man da. Isa babu busot sar sando nga na gani
orang ditara na kolek ke berasta kana teeth ni. Right bad gini. Ne police balita is the teeth of the tobuto na. Right bad gini. Time you meet somebody on the street, lululu babinaka, kakwan rejugo. Right, Lulu Babinaka. Here na remix. Mekele kenda sini Lulu Babinaka. Kausa sota pa nano, ruanang kasi, kuro sa chukumbaga 60 something years old. Kausa sota na market, kausa, turang na, kausa reto sa lululu, kay lululu nre. Ha na? Mekele. Lululu babinaka, Kosa bulita be numdo mboso. Doon ang una koyo durmay ke koyo lululu batke koyo. Koyo umbe dakila lululu mamulo koyo ngo reda babu ke koko lululu. Lululu Babinaka. May lululu manda. Kenda na lululu bango, kenda we tell the power koyo batke koiko. Che, exchange power. Exchange power na exchange na tabango na vendor money, exchange taka na sivirichi na chikupe koyo. That's the reason why we handshake, Miguel. Sa kuha nga na lululu ni sa visa bango na sibiriji. Are tabango na yalo sab-sabam. Okay. Yalo don. Kila? Ito lang ang bilita. Koyo koreta. Iko me sale so sumite kay Paulang Guerret yung Grita ka na linga na Babinaka. Iya. Kunindre. Renta sabihin dre na tamadong. So talaga Lago balingin dre ta ka ng mukha. so talaga nga na sa lululu ba tigay so na lewa ngay karya tala na linga na ngay tungo tala na. Ay, tapos sa karya. That one, see, remix talaga there. That's something else want to scrape. Red bad gini. Binaka ta kay kulit kari ikare. Red bad gini. Asa binaka ba kalip may Thank you everybody very much. nice weekend. Kung na remix ni Bulaya, na soka na ka laylay. Next week we'll bring you episode 3.